te chairman bu abram berazi khithie le deputy commissioner bu vil froize la kiang dele thok puite kan emele zong tak mai ku ker fra mo mel kan bu kolom ne a u pot so mel mu ve ko len be se ma sedelia lo dai maya kan cm tele thok puite mel mu kaloin be se ya mom lo ni ka share like top kan ringa Marasu and Tramway and try to read the mailing result and so on. Usa milman saktu referendum chuaglu khithie te uvan lo chuanglia na kanestio sadar te le Siaha district head of office the officials of some local te le PWD trangin and Chhiar Khan engineer Frank Thana and chief engineer le visually chief architect visually chief minister Bangla thar tur le office thar tur minekoa tuna yanin siam meka thadol ko maya aban kanwan nei le ni ikan SP te hey district sarkar office point mo berzingami DC office building contract kan hong thei tai alomom ne a Siaha district tan le Mizoram tan mason na chin sia tla ani elai venga lo cheng thin kan ni masa dikha kan feringa zang na dom na be se mi lovin henglai mun hi DC office manata ang lo lana be sa bayan panta khani a ani ho zara DC office mun ma tak kan niya boy na yan an chula lo tu so itharle ani office building kan thia ta kha kum sakas ko som sori palia sak le lu ania kum som le parok set lu ani nuwa the building thar hi kum sang hi som di to na ma sak tran ani a kum sang hi som pathum dai to kha the building thar malak na hi bul tran alon ni to a wa order atso me ero chu sang ni le som paria ani ya ichina kan ngai tha to a office building thar sak chung lianin engineering chief som pakhat Mizoram kan nei manani che mai na Ichuan sang nile som nile pathum kum to pa November tha enin sarkar na kanan siam ve a Ichuan sang ni som nile pali mars tha a kan DC professor hi eta yan aron heya office alor gol yan he office building sakme kha kum nilai no cho san to box ya ka kha ve le a China soi tuan khan ni ron muchina na kum ni lai cho san to khai ting ne kan thar tho liang ite ai sawar lo dang lam na sa to si te kati lai a GST ngai lo tu na ngai le to si te arsana chin fel ngai ha tam bia wani kati am ne kha ani a ma chu i ram kan tuma chuan ko ne mo chen cho san ani nuwa khan sani somni panga mars la khan achul zong ni dur hi loi za so ko pasai kan pe chuaka chuan tu hi kan lo thleng ta ri tem pa ka hianin saskia thangin CAD kai noi na thome zo lek lek to an lom nuwa la chung te chu construction of government quarters central pool inside additional DC quarters there. Construction of government quarters, general pool, outside additional DC quarters. Construction of government quarters, general pool, at additional DC quarters, type 3D. Construction of government quarters, general pool, at Mesa by site 1, type 3 quarters, 4 units D. Construction of government quarters, general pool, at Mesa by site 2, type 3 quarters, 4 units D. In Circuit House, Samet Boka,
in SDO Civil Office Headquarters Tipa and Samek Bok Ani. Siaha District Ayan Mason Anai Kantok Nem Kok Maya Kan Sorkar Nuwa Saski Mga Kantok Langsa Riwalte Han Soyle Taila District Jail Tuna Chuan Jail Kantihi Prison and Correctional Home Yes Soy Tauturania District Zone Soma Kantok Meka Zetit Quarters He District Zone Soma Engamosat Kan Sameka Siaha District Hapo Kankal Puya Construction of storm drains and drainage network he district capital zone Suma and Kalpui Meka. Improvement of existing distribution system he district zone Suma Kalpui Meka. Widening, blacktopping and improvement of road from Siaha Kon Beat Post to Primary School 2 District Court Complex and Magistrate Residence and Meka. Construction of stormwater drains and drainage within urban areas in Mizoram Phase 2, Dantozinga, Siaha Delboka. Restoration and reconstruction of water supply infrastructures damaged by Cyclone Rimel in Mizoram, Dantomek, Zinga, Siaha Lamapo, Musan, Loma. Integrated infrastructure development at MADC and Kalpui Meka. Construction of SP office and quarters at Siaha Eka. Construction of integrated urban infrastructure assets, composite works, and Kalpui Meka. Saski Mangvekyan MLDC Chuan, Lokoloa Spines Grinding Unit as a Zova. Also is cold storage and infill to Hokani. Dapat ang idea mga malako hitang kogmaya chenkat at dalang nila. PCC flooring of existing agricultural link road at Lopu to Sala. PCC flooring of existing agricultural link road at Nyotla to My Rimzol. PCC flooring of existing agricultural link road at Seilu to Otapo. PCC flooring of existing agricultural link road at K2, Labuan. Construction of subcenter, Serkorle, Lakia. Upgradation of Laki to Lahai Road. Moka, Niotlang 1 and 2 water supply scheme, solar pumping, Nipoka. Chualung, primary health center, staff quarters, and Samoka. In all Bahia horticultural link road, Moka. In warehouse at Mahiknay po yung mga he Siaha Ale sa Puyante kansa ani warehouse le amenities ng di. Naba ang idea of man-fan laritis tiyalo pala sina name kan niya chuchu construction of permanent fair price shop at Maysatla. Construction of Subcenter, Health and Wellness Center building, Ipa. Construction of Type 4 building, Ipa. Horticultural link road, Chatsa Road, Ipa. Te. My Rimzol, Diotla, Te. Lomani. Das Kuatangin hostels, Kantuma, Eizu, na Kanlatan Lo, Deva. Kanrati Tetuay, Kanin Base ini. PMZ weekend yan multi-purpose community hall Siaha. Mara Tribal Scouts Hostel, Zotlang, Aizol, Public Market multi-purpose center and Women Facilitation Center, Tipa 5 Le, Sikul Building Thar so Police ang ito, DPR kan po, we po ani. Article 275, mga nakalme, sa ila. Siaha yan, Senior Citizen Care and Recreation Center de New Siaha le Mofro Tribal Market de Siaha sa kay Siasi Siata 1 le Saulo 2 multi-purpose hall de Article mga tozo tohi kopaya multi-purpose hall le sa kay 2 construction of reservoir de and Nemoka. Article 275 1 Noya Berkian Eglavia Model Residential School EMRS Paniten
Tui yang na tak an mo te na project pani kan kalpui me ka cheng noi za songa pani man nyor fa EMRS water supply project chu thozo to ania tui pang EMRS water supply project cheng noi za thum so pa man chu za som sari zo to ni in kumin chu ma zo be se ani tun nai lo ka MGP Youth Center iman ni de khan no khalai zo la kanan ko lama elaya kan to te pot kumai emisak na tur hiron ngai point mo via va chu state priority project atamin noi som tu panga point pakat pani and da fel to bo ani amru 2.0 noi ang seng noi zarup som police ngin Siaha ko pui tui na thom than na kal pui me ania za samrian le panga na thok so to ani den PWD Siaha division chuan kumsang ni som ni panga ni ruk chu khan kong kem ru point 15 athui alai kara kem som pathum point pathum paru athui ablak to pa mun som ni pania concrete pavement again lay bricks pakhat siam zo ani all weather road from KMGTP to Lungma Keslo Peino Antika Man Kuma MDC in Tranlai Khan campaign kan local Khan han kazu katlo vea tui na na thing kan kala kutiang ang tourist center ropui kan lo nei ring mai di kan riat thang kan sarkar chuan hani kong chu siap turani ti khakari ro malani lui kan su khena ti pui tur bolo ei tur pakhat ko boxi lo amu daro pui boxi ya ram goi lo pa hawa parliament te khakan su enania ka ga de kan su truvel enia kari ro ringa chu bang chuan hei chu kan ti turani kan tia rem chang kan songa tuna hian nuai sang kha zathum som ti le paru moi sa kan pe fel to contractor bo kan da fel to ani ei he tira chuanin fair weather road turati ania ase fair weather road chu to lo ma laptop me in a tlang turani all weather road kan turani kan tia poisa po kan te tam deu ani in integrated infrastructure development pura te lo masu atle chaki te noi zani chu da fel ani to poka in pedestrian footpath kami Siaha PWD noi yanin noi zalile samsari pali onda fel to poka improvement and upgradation of DSOP to Siaha hey mana campaign kan local khan DSOP khan in Govt min lo tala mile sa page kan dei chon lo and MHEB ve te khan in thade mai min lo dom songa chuan hela malo kir lovin Siaha ko na khan atlang the rap chu kal kan du patia kan tlan lui ta pongero chu se khop maya kakakari rualo le me mani te tlang han dia kim kong chu om thoba ama chu eta Siaha tangin peili ri Siaha ko na atlang the sia nga tinge top priority kan pe ro te a pre ta Siaha chu ri ro om ringa ti chuanin tuna hianin chumi tu chu nuai sang ni changa som thum pakhat kan da fel to bo ani in pala deal ya moi khop moya so akal kong so athalo ani dona pala deal la Padel so ang upgrade nila kong den siyam chaila kes lobino and the box lang tourist local din na to sa siyang sani emi paniri man po yan sa naging kanin kam at sa kay daw na eta sergora
missionary kun puite alo ombok ne tourist spot chade ude we kan ne ni yang chuan dia wangin so poso pala kong na tan hianin muai sang ni za so ru pakhat kan da le bok ani kan pala na te chatakin chatak sin thokila thokzo sum sula adang khathok chui se la kan duwa churi ru pu chung chuan department tin le contractor ta hian na thok se kan duwa ni na song song te chatak thok ani the na khoti ra thok ngai bol le visu monitoring min thok pui turin kan som trina again digna tran nu an thuron thlem te chu atul dan zrin project monitoring committee kan thlem zer thin ani district sunga na thore a thok to su tu po ni rose ruling a mi poimo tak po ni rose di reng la chu na hi a che tu ran ni to na chia kan ro chung kan tu kan manga do na project som pu vel amuna kanin monitoring committee chu monitoring committee su kan sarkar ti anilo ZPM party atang ayo pakhat cha hotel le MNF Congress BJP kan omvek Govt na omvek NGO omvek kha na nem dik thina chu bang chuan chong ni khat an lo sak to nuwa endika chia le ngai nam to silo thathei to silo ang chi kan na em ni to ne ZPM sarkar na nuwa yan ban khur so atangin na dik to re ZPM mi le sa te na to pe su endik an ada châu tu ra ni kan dia chu bang chuan ban khur cho atangin ma ni veng thwa kan VC te kan NGO te district level kan ho tu te khang zong song kha ending tu ai chang ka mo ni chuan tu na ka se project zong song te po kha chele wa chu an phalo chat tak vekin kan ka ka te ni tu ring ho pu ya kan som tak se chuwa thalawa om chuan ni wa cha pa bin non fe mai ru kan ne na poron direct mai ru poi mi chuan monitoring committee kan ron kir al wat me amuna chu ti lo chu sum tam tak se ka kan sa a then chu apu ka kan pu ru le ngai ka sak te dia yang gi infrastructure shi chia in kan du lo ani Siaha DC office ngai point to mine mumalo takin local puya ni contractor te point ba sananan tum ut khania khat yang ka kan hun to ani project reng kan ti chuan man na om do ni man na om silo chen wai crore tel se na project lui lon le abandon hitam lutuk kan ramai kaui goi mai poi sa siam nan kan duri mo tani mi poi kan ma mai kan ngai to lo ka biela om trek then house apo kan searching so our project reng so mi poi ma mo sak zo chor na tu ai ko tu om thei ani tu re fan po atanga zet thleng aban kur le atanga azo thleng electric wiring thleng dai poisa om tu re ni poisa om to lo ti yo ga mai mai engineering chief so khalai mai chung khatianga ang kha om tu re lo khatianga athalo so bang chuan hang ni ni chuan a huat tin kan huani ông to lo kan du ni ya tur chuanin lo thokanga this office building thang moi tak lo pui thin theina na thok tu te song chuwa lo tu ka se ta kha building chu chang ni sela il pa hat poi lo em soi kan du ni indo le lo record ula mi pui hian til kan fit se nai chu District Council sum chu chang ni tun ma zong song khan State and Finance Commission kan nei ai lo wa Constitution Amendment 73 le 74 atang khan State and Finance Commission kan lo nei ve ta ni Mizoram chuan kan Finance Commission mas per chu sam ni so paruk so pasari atangin ka financial atang khan kan trat ani tun ma zong chuan Delhi Planning Commission kan nia
sum kan don rangin state point district council point plan fund kan donga non plan kan dong mok ani plan fund chu development ta na man tu ani a non plan chu sarkar na thok lo tele katiang in real bol na atana man tu ka ani a amaro chu planning commission noi bo alo lia central it's one state in a finance commission kan lo nei rang ve ta chuan in plan fund abo ta sia wangin sum ka kan indai ta lo ni kan state sarkar point district council point plan fund le non plan ka akran pa ani ta lo wang khan un thata vek awangin khamin kan sum kha in chul fin ta veka tadan rang khan development ta na kan man tu te kan na thok tu lo ta na kan man tu te ka ke manin kan ro man thiam alo ngai ve ta a de chuan plan fund abo ta ba khan sum in dai lo na lo ong ta thu ta chu grant in aid atangin athayang anga pu riu an so thi ni chu first Mizoram Finance Commission chunga gandin mum ani a second Mizoram Finance Commission kan han nei le ta a ei sa ni som ni pakhat som ni pan ni atanga sam ni som ni panga som ni paru kunga chunga kan sum man tu migro man sa tu ani a maro chu second Finance Commission kha nge chan ka hello ati lai khan ma tu nei na khan na nei ve lo wa report him pe thlai maya chu wang chuan Finance Commission pan ni na ina an recommendation ka kum ni chung chau kan mang the ni sang ni som ni pali som ni panga kan mang tuna sang ni som ni panga som ni paruka nen kan mang tuna kum ni chung te chau kha ni a izwan an tram kha alo ral ta mai ani amaro chu kha Mizoram Second Finance Commission khan Mizoram Sarkar sum mandan turte Aizawl Municipal Council mandan turte Village Council mandan turte Local Council mandan turte Autonomous District Council mandan turte khan zong som an handuan khan plan fund aum to lo ti khechumin anduang ni chuwang chuanin kam turani dia emi state's own tax revenue kati sum kan in sembe china kha ke mani chiatling khom atang khan ADC ho le ULB le RLB ho urban local body le rural local body VC kan ti le district council te man tur kha kan SOTR atang bian za somli le pania kan ti sang dor mai ni achan chu plan fund ran om to lo wangin khami ai kha di angai ta a chu tiang sel chuan Second Finance Commission recommend ang khan keni sarkar point ma kanon la a an ni recommend ang ba khan kan kal thei lo wa an recommendation kha kan bo se thei bo khek lo amaro chu state's own tax revenue atanga khan district council te urban local body le rural local body VC te khan zong zong man tu kha kum tin ipun chawsel ani a apun dan hi MADC biak pi ka hian sang ni som ni pakhat som ni pania khan crore za som pasari point paru pali ani MADC na indo na khan ni kum financial year sang ni som ni panga ni ru a chuan vaibel sa sang khat pakhat point pasari paru lo dong chuwang chuan sang ni som ni pakhat ni le nikum inkar in thawna chu vaibel sa zariat sumriat pali point pakhat pani athingani chumi ong sia chu kumtin district council tana poisa an man tur hi state sarkar ati pun sakzel dinani chu LDC de chau ni lovin khopui ai zola man tur te lung lei ko municipal man tur ang chile VC ka te po ka pung ve selani tin PDR DC and dia hei deficit grant kan ti mai china state sarkar kan hu char char china
chu khang ADC le adam te in dai lo na puru na khan kan mang bok thina kumin tun financial year atang hian 16 finance commission hian deficit grant hi atibo ta ni chen kan ma kan nei talo kada tang khan ADC point don tun nei to lo wa ke ni step point kan nei to chong lo ti kha kan sei do wa ti chuanin plan ông phản tổ lo phá nan plan ông phản tổ lo phá kan poisa mutu za thel kha second finance commission khan ni lo ruam man sa ka kha mi ba kha chu BE kan ti ba kha chu mi dan kan pe bel tiang lo ai zo la kan kala kan ho tu te poisa kan dil bel rem mai Aizol Municipal Corporation ko en minron deal bel se kan pe thai chuang lo lung le ko en minron deal bel se kan pe thai chuang lo Village Council man tur po minron deal se kan thai chuang lo District Council man tur po in deal nom se re an man tur za big here to Finance Commission ma chumi thuang chuan kan kala chumi pia lama thu kan ne to lo ti ka soi chiang du ani amara su amani thep khan revenue allo generate veni chuan sumten lo lo da lo veni chuan kha kha an duangin an mang thei ani ti chuan thil poi tu mai lo theng ta chu tun ma chuan plan fan au khana nan plan fan au khan kan ti kha sarkar na thok lo atta na man tur bi development ata na man tur bi kha oma sarkar na thok lo ata na poisa ahranga da ania bang khan khamian man zo to chuan sarkar na thok khan an lak bel vak vak thei to lo ni tuna chuan ai cho fing ta vek me plan le nan plan om to chuan lo ha MADC ania mo LADC ania mo atu poina financial year khan chunga kan poisa nei kha ikhan om khom ta vek me kha kha development ata na man tur te sarkar na thok lo ata na man tur te mani district council thu khan an lo ruwa man tur ani a ti chuanin development na ta na man tur ang chiang ai te po kha sarkar na thok lo kan man ta wa ngai ni kai kan ti dan thalo em chu in thana pia min sarkar da kan zuar kan district hi ang tin nge puichin theyang development ang tin nge oma ai tin nge rural kan ban ve theyang ti hi min ngai tua pui ngai lo kan ho tu theyang ai tin nge ka thin theyang chu remote ngai tua na chuan kan kala sarkar na kan tiama awom sa kan upgrade poka kan lak bel tawak wak poka dai figure kan ya lai autonomous district council hian an poisa don zong song 100% hi sarkar na thok lo an bang 5 ai tin nge an district a cham ka theyang le udam pakhaten kol turin grade 4 a group B panga ten dan tin ene tho MADC hian an sum mu zong zong za som ko pathum point pathum pani sarkar na thok lo an mang ra ni CADC hian za som ko pasari point pa ko paru atro trala chorwal hian kan district council pathum hian an poisa don thin zong song za som ko pasari point pakhat pani hi sarkar na thok lo an mang thi ni khatiani ngot chuan kan kal thei lo wang khatiani ngot chuan kan ngai dam reng thei lo wang mi bui te po hi phun noi nga bang lu khatian chim chima kan district sum tu kan thin thei na ni mo ene mo vo chom na ni mo kan tia sarkar na thok lo kan tia kan in lak bel se se chuan a thei to no wa hi tu na yan kan lu ti hai tu ni ti chuan sarkar hian ngai tu na manga kan governor Govt Khan chief secretary chairman noya study team ani ne chu chuan report that deuh anan thelu ta tuna kan governor hian lung lei DC inquiry
commission anina chu chuan report tha deuh aron thelu to boka ti chuan mani khan file governor chuan decision aron la ta hetiang remote chuan kan district council hi an collapse mai don angai na ong tolo an sum don atanga za asom ruk ai tam hi so ka na toklo an mang tur ni tolo ko tiani chumi ataka ke ko tur chuan team kan din dona recruitment rules district council pathumina anin mantrom tur kan siam dona Anti-Defection Act ko tin do siam rongin ti boka kan siam to don boka stability yong to kan duani ti chuanin khamia karon ti chuan to na sarkar na thok me kan ho tu ten tu na district council try to te ka soina ni bi mi alovania don ba tanga kami local sel king khomani ti chuan hemi anga ba kanon na chuan district council noya employees tam takin ban le nai no chu ka hilok tu choni he tiringon dai kal suan in tu le fa ten ngai tu om don adik lo ke tiang so mangin ruang man kan ron sia manga one time grant pek chau kan doni one time grant kan pek chau ma Tunai sum har sana zual pui pufuk katuri, bulu kanton chat pui le don sewa, amaro chu athoning kan pedon. Condition omin agreement kan sign pui don, thu kan intiam tir don ni. Chu mi kan thu tiam chu anzong thek chuan, sum anman chodan tur an kim ka kan ruam ananga. Chu an sign thea an pom chuan bul kan transak le. So paisa yang mazat kan pia. Cumi chuan hem ti loi ro chuan kan pelo. Kan ri ro om chu kan district te engkim nge ma an so danga. Sarkar sum te engkim nge dik taka an man ve ang. Engkim nge ma so na te om thiang ti. Kan du wang ani. Mi pui kan du sak wang ani. Nisina khan development project trang kan se. State atanga local ke ani mai. Za som kole pasarikte sarkar na thoklo kan man chuan engtinge kan chau ka theya building pakhat ko kan sa thei don ni chu chuan ya wangin hi mi puiten na big takin kan DC area om som hian chiang takin lo fria sela chuan kan team kan siam dona kan han be anga kha thil kha akal se lova kan in khai chuat eng turin bultan na athonin poisa kan thiang chin kan pe anga su ta tone ro so kan kaldik to turani so kan na to po atul chin chuan ban mai turani chu ti na bul kan tran than le lo chuan kan ngai ko om lu tuk don ka tiang ni chu a thei to lo ti kha kan sei wa abi takin goina ka tu sai kan NGO from ten min lo ngai poi mo sa mula kan thalai kan thang thar kan zen ji ten rural na dim kalpum thar ni lo hon ro kalpum lui angai mo ta kal thei kan ni to kan ram atu se mai do ni chuan chu ka cha do chuwa ti chuan finance commission pathum na to na hian kan din don me ka chu chuan kumnga lom le tura kan sum mandan tur aron duang dona Mizoram Sarkar chanturte Aizawl Municipal Council chanturte Lunglei Municipal Council chanturte Local Council ho chanturte District Council Pathum chanturte Village Council ho chanturte kumnga chunga kan poisa in sem dan tur aron siam le dona sumi ang chuan kanong dona ni third finance commission hi finance commission kan nei voi thum na chau ala ni a chu chuan ni second finance commission kha an tlai ma ti ngai na om lo wa ei chu zo hun tur kan pituka an tlai thiam to lo wa sumi chuan ro man da ron siam nga
kan district council te sun in muk tu po tu na ka soi model kani anon don sak don ani khatia kan kal khachuan mu kan tran thana dik takin atu poi ne na ya ro re na lo chen sarangin kan kal adik to am ti kha nan bei sia ei hi ma na tra kan vei to ani a tran mai takin voi nai dan in ma ka soi ni o kan kal na ni iban sarang a thalo hi chui kal sana ko kan system kan kal pum po tha ka tu so ni thak na ti chuanin kan ta tha kan zawa ai ta na tha tu ri ani a thil thatia in elila in than le apo eni kan sarkar chuan he tiang hian kan tin aga tin thil thatia in elang ko in social remote nelawin min than tin chuan if ano in da ka pe ang tiang zo na thin tum na kha bo to ro se a thei to lo kha kha kilema se thei dong to zom lo kan phal to lo kha kha thei dong to poi sa in kan control that to dong ei chu in the vai in ro hria pa kan tua kan soi tel ram ani chu ka lo me